Bueno, mil gracias. Yo ya he puesto aquí mi... Voy a ser breve, ¿eh? Salgo del pleno. Me dejo ahí. Yo me quedo a tu izquierda cuando tú hables. Bos días. Me quedo aquí arriba. Después hablamos. Bos días. Damos vos a benvida á conmemoración do Día da Constitución en Vigo. En primeiro lugar, lerá o bando o redactor deste ano, don Germán Serrano, magistrado, decano dos xulgados de Vigo. A continuación, unhas palabras do alcalde, don Abel Caballero. Gracias. Carta de la Constitución a uno de sus hijos predilectos, el Poder Judicial. Querido hijo, han pasado ya 47 años desde que te renovaste conmigo y te veo joven y garboso, siempre preparado y aplicándome en cada paso, y estoy muy orgullosa de ti. Te miro con agrado porque siempre en esta encrucijada histórica el sosiego y la independencia judicial siguen siendo garantía de la libertad y de la seguridad. Porque mientras haya jueces independientes, y créeme, todos lo sois, la democracia estará garantizada. Últimamente ando preocupada porque hablan demasiado de ti y siempre me has reconocido que lo mejor es pasar desapercibido, como toda la vida, con vuestro trabajo oculto, con altura técnica, habitualmente sin medios, pero con eficacia, resolviendo los problemas de los ciudadanos y contribuyendo a la paz social, que no es más que ir cincelando nuestro Estado de Derecho. También me quita el sueño que os etiqueten, que os dividan, que os polaricen entre conservadores y progresistas, entre rojos y azules, entre carcas y modernos, división que procede de una época gris que no conocéis, porque a la inmensa mayoría de vosotros ni siquiera os dio tiempo a votarme, y sobre todo porque os habéis formado conmigo. Yo nunca os he distinguido. Para mí sois todos iguales, hijos de mis entrañas de igualdad y de libertad, y por eso no lo puedo entender. Querido hijo, la libertad y la igualdad, en cambio, me hablan muy bien de ti. Me cuentan que me utilizas cada día en innumerables ocasiones, impregnando cada vez más resoluciones de conflictos con lo que tantas veces te he enseñado y conoces bien, porque sois los primeros guardianes de mis principios, los que estáis en la trinchera por toda España, garantizando la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político. Sé de buena tinta que vigiláis solícitamente que se cumpla la tutela judicial efectiva, el principio de legalidad, la seguridad jurídica, la protección de la vida, el derecho al honor y a la intimidad, a la educación, de la sanidad, de la negociación colectiva, de la dignidad laboral. Nadie se fija, nadie lo destaca, pero yo sé que lo hacéis diariamente en todos los tribunales. E incluso veo de vez en cuando ciudadanos que esbozan una sonrisa de satisfacción en el alma cuando salen de la ciudad de la justicia. Y esto también me enorgullece, aunque tú no te enteres. Tú sabes bien que yo tengo los brazos abiertos para todos, porque todos los ciudadanos caben, todos, sin discriminación alguna por razón de nacimiento, de origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, enfermedad o condición de salud, lengua, situación socioeconómica o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Caben todos, y yo sé que así los acogéis, porque en mi texto se expande un mundo inabarcable de derechos y libertades que tenéis que proteger. Y yo sé que lo hacéis.
En cada resolución judicial, en cada declaración, en cada vista, siempre hay en liza alguno o algunos de estos mis derechos. ¿O acaso no lo estáis haciendo cuando llega en vuestras manos un caso de discriminación por razón de sexo, por acoso laboral o sexual, por vulneración de la garantía de indemnidad o de la libertad sindical, por razón de discapacidad, por violencia machista, por vulnerabilidad de un menor o un refugiado o por un exceso de la Administración? Claro que sí, pero estas no salen en prensa porque no tienen color ni se pueden etiquetar. Y estas son las que más me gustan, las que me hinchan el corazón, porque hacen feliz a la gente de forma discreta pero eficaz. Te voy a contar un secreto. Creo que muchos de los problemas que tenemos hoy en día tienen su origen en la falta de paz. Sí, parece que no hay paz ni en los corazones ni en las conciencias y todo se altera con malas caras y con discusiones que emulan las pinturas negras de Goya. ¿Sabes cuántas veces sale la palabra paz en mi texto? Solo una, en el majestuoso artículo 10.1, que es uno de mis favoritos, y que dice: la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás, son fundamento del orden político y de la paz social. Pero es que no hay paz social, quizás porque a veces no se respeta a la ley ni a los derechos de los demás. Querido hijo, llevan tiempo diciendo que me quieren reformar. Y yo creo que un retoque nunca le viene mal a nadie, y tampoco a mí. Pero para afrontarlo es necesario acudir a un escenario de consenso que no se vislumbra por ninguna parte. No veo diálogo en tus hermanos, ni capacidad de escucha, ni encuentro en los puntos comunes, que siempre los hay, ni altitud de miras para conceder y para ceder. Y así no llegamos a ninguna parte. También he oído que te han reformado a ti. Han cambiado tu vestimenta decimonónica por algo más moderno, algo, aunque como siempre, sin medios materiales y personales suficientes. Yo estoy tranquila, porque sé que tenéis marcada a fuego, como un marchamo indeleble, la independencia judicial, que es lo que últimamente mantiene con lustre al Estado de Derecho. Querido hijo, gracias por cuidarme también. Y ahora quiero que grites conmigo: ¡viva la Constitución! ¡Viva! Tenientes de alcalde, autor del bando Germán Serrano, presidente da Audiencia Provincial, delegado da Zona Franca, fiscal xefe da Fiscalía de Vigo non presente por isto que está afectando a tanta xente en tantos lugares de Galicia, subdelegado do Goberno, delegada da Xunta en Vigo, valedora da Cidadanía, decano do Corpo Consular, concelleiras, concelleiros, viguesas e vigueses distinguidos, Cristina, autoridades civiles, militares, miñas donas e os meus señores. Hai 47 anos depositei na furna o meu voto favorable á Constitución de 1978. Fíxeno con emoción, con entusiasmo e, sobre todo, ca convicción de estar apoiando con todas as miñas forzas un proxecto decisivo para o futuro de España. Naquela década dos 70 vivíamos unha etapa de inestabilidade e incerteza inesquecible. Tras o falecemento do dictador, unha minoría pretendía continuar co réximen autoritario e autocrático
mentres o país padecía unha profunda crisis económica. Que a Constitución, refrendada por unha amplísima maioría da cidadanía, fomos quen de superar aquelas amenazas e de iniciar a transformación compartida cara a un horizonte común. A cidadanía e a clase política foron quen de contribuir de maneira notable, con altura de miras, a ese gran avance. Era a pica en Flandes da modernidade. E hoxe, 47 anos despois, seguimos a celebrar non só a Constitución democrática máis longa da historia de España, sino tamén un proxecto e un proceso democratizador que continúa a ser exemplar no mundo enteiro. Porque fomos quen de dialogar con a Constitución, de lograr con a Constitución e con a democracia avances impensables e unha profunda transformación especialmente salientable nos anos 80. Fomos quen de crear o Estado do Benestar, de construir un sistema de pensións, unha educación pública sólida, unha sanidade universal e uns servicios sociales que, ademais, se convertiron en un modelo de actuación. Novas infraestructuras, modernización do aparato productivo, un gran logro colectivo de país. O desenvolvemento dos dereitos e liberdades foron xalonando toda a nosa vida. A Constitución ordenou a arquitectura institucional do Estado español e definiu a súa organización territorial a través da Administración Central, das administracións autonómicas e das entidades locais. España incorporouse ás relacións multilaterales impulsadas despois da Segunda Guerra Mundial, ligadas a conceptos como paz, seguridade e cooperación, que están a ser hoxe amenazadas e mesmo bloqueadas fondamente dende os Estados Unidos de América. Mais esta difícil situación presente prodúcese con España como membro de pleno dereito, compartindo liderazgo na Unión Europea. En 1985 asinouse a adhesión ao entón mercado común, hoxe Unión Europea. Por fin, xa éramos Europa. E tiven o gran honor de ser o primeiro ministro do Goberno de España que se sentaba na mesa do Consello de Ministros de Europa con plenos dereitos. Vemos con preocupación as políticas negacionistas que alteran o equilibrio mundial e que, ademais, supoñen un grave risco ao cuestionar valores sociales que considerábamos básicos e centrais para a sociedade, como a igualdade ou a transición ecolóxica. No reverso desta globalización planetaria sitúase o ámbito local, que cada vez adquire unha dimensión máis e máis trascendente. Porque desde as cidades, desde a proximidade, defínese todo aquilo que dá tanto significado á identidade das persoas. As cidades marcan o rumbo, impulsan os avances e determinan en gran medida a calidade de vida e bienestar da cidadanía. A chegada de Zoran Mandani á alcaldía de Nova York é un bo exemplo para entender a importancia das cidades como centros de goberno e influencia no mundo actual. Mandani representa unha maneira de gobernar totalmente oposta ao imposicionismo de Donald Trump, quen sigue intentando concentrar o poder e marcar o rumbo da política global. A Constitución de 1978 deseñou a organización territorial do Estado que daba un papel moi destacado ás comunidades autónomas. Mentras tanto, as entidades locales, as cidades fundamentalmente, quedaron recollidas de forma esquemática en apenas 3 artigos. Mais a Constitución si deixou claro un punto de importancia fundamental.
As cidades teñen dereito á súa propia autonomía. O artigo 140 garantiza a personalidade xurídica propia e que poidan gobernarse e administrarse por si mesmas. E mesmo, ao seu lado, o artigo 142 establece que as cidades deben ter capacidade para decidir políticamente e tamén para financiarse. Para iso, contan con recursos, tributos propios, con achegas do Estado e con achegas das comunidades autónomas. Mais en este tempo, as comunidades autónomas foron asumindo cada vez máis competencias, mentras que o recoñecemento local de competencias das cidades que exercemos pola vía do feito quedou xibarizado. Mais esta non era a vontade da Constitución. As legislacións autonómicas foron acaparando competencias e asignando obrigas aos concellos sin o financiamento correspondente, limitando deste modo as propias actuacións das cidades. Non se respetou tantas veces a autonomía municipal. E así chegamos ao paradoxo actual. Cidades como Vigo teñen que facerse cargo de tantas competencias que lle corresponden ao goberno autonómico. E tampouco se está a cumprir o artigo 142, que respecta ao modo de financiamento de as cidades con fondos procedentes das comunidades autónomas. Tan só 3 cifras bastan para constatar este incumprimento dun artículo básico da Constitución e exemplificado no caso de Vigo por parte da comunidade autónoma. Os tributos locais ascenden en esta cidade a 173 millóns de euros. A contribución do Estado ascende a 122 millóns de euros. E frente a estas cantidades, a participación da Administración autonómica redúcese a 6,4 millóns de euros. O desequilibrio competencial e financeiro resulta evidente, visible. En consecuencia, é necesaria unha implicación activa por parte das comunidades autónomas, neste caso Galicia, que dea cumprimento efectivo ao mandato constitucional e así atenda adecuadamente as necesidades das cidadanía nas cidades. No ámbito da vivenda, que se consolidou como un dos principales retos do país, a situación é particularmente preocupante. O artigo 47 da Constitución proclama o dereito a unha vivenda digna. E durante os últimos 15 años produciuse por parte da Administración autonómica un abandono da promoción de vivenda pública a precios tasados. No caso de Vigo, a cidade máis poboada de Galicia, frente a unha demanda de máis de 7.000 vivendas de protección pública, a comunidade autónoma apenas promoveu 62. Este ritmo de execución supondría máis de 100 anos para dar resposta ás demandas dos cidadáns. Evidénciase unha insuficiencia manifesta das políticas públicas autonómicas nesta materia. Estamos ante outro claro incumprimento da Constitución española. En consecuencia, atopámonos ante un novo desequilibrio nas actuacións autonómicas, quizás extrapolable a todas as comunidades autónomas. Compre lembrar que o Estatuto de Autonomía, en coherencia ca Constitución que hoxe conmemoramos, atribuye á Comunidade Autónoma de Galicia a competencia exclusiva en materia de vivenda. Con todo, isto non impide que outras administracións podan intervir construído vivendas públicas en aluguer ou vivendas a precios tasados, pero teñen que dispoñer do financiamento necesario, financiamento que si perciben as comunidades autónomas procedente desde o Goberno de España.
Observamos, polo tanto, unha clara falta de vontade política na execución de competencias que a Constitución marca e un incumprimento evidente do mandato constitucional recollido no artigo 47 relativo ao dereito á vivenda. O mesmo pode afirmarse respecto do proceso detectado no sistema público de saúde, que constituye outra forma de incumprimento material de obrigas públicas. Cando desde a acción política se consolidan dinámicas que vulneran mandatos constitucionales, estas deben ser obxecto de corrección e de asunción de responsabilidade política, pois determinadas inaccións poden conducir a un desenvolvemento desigual na sociedade con numerosas demandas sociales básicas desatendidas. De aí a desafección ao sistema hai solamente un paso. As cidades non solamente evocan cercanía, representan a cercanía. En a relación directa ca cidadanía, onde podemos coñecer no inmediato as súas demandas. A nosa maneira de entender a vida, guiada polo principio fundamental da cooperación, é unha vía para acadar o maior bienestar social. Isto implica que desde as comunidades autónomas non deberían establecerse accións que limiten ou dificulten a capacidade de actuación dos concellos. Desafortunadamente, non sempre é así. E asistimos unha vez máis a incumprimentos de principios constitucionales. Un paso claro está no eido das políticas sociales, un área esencial que as comunidades autónomas ceden tantas veces ao ámbito municipal sin o financiamento necesario. E isto, a pesar de ser unha competencia básica das comunidades autónomas. Algo tan importante como a construción dunha escola infantil por parte dun concello convértese nun percorrido burocrático cando a comunidade autónoma que non contribuye significativamente ao seu financiamento debe ser autorizada. O mesmo ocurre cando un goberno municipal, o de Vigo poño por caso, asume a creación dun albergue para persoas sin teito, o único albergue municipal existente en toda Galicia, ou o financiamento das becas de comedor para tantos e tantas alumnas e alumnos. Son obligaciones das administraciones autonómicas, pero son os concellos, en este caso o de Vigo, quen asume por inacción da comunidade autónoma. Esta realidade lévanos a unha reflexión imprescindible sobre o desenvolvemento e a xestión política. A Constitución do 78 é o marco fundamental, magnífico, que regula os dereitos e os deberes da cidadanía e tamén obriga ao funcionamento exemplar das administraciones e das institucións. E cando chega o momento, querido señor decano, da reforma constitucional, esta experiencia acumulada ao longo destes anos debe servirnos para dar guía e demandar unha maior capacidade de actuación para as cidades. Son os núcleos básicos nos que se desenvolve a sociedade. E aquí prodúcese unha singular situación. A realidade demanda unha maior presencia das cidades, mais as leyes autonómicas marchan tantas veces en outra dirección. Isto dificulta o progreso e a marcha social conxunta. E aquí connosco Germán Serrano, pergoeiro, suizdecano de Vigo, tantos anos de brillante xestión e organización dos xulgados da cidade, grande xurista e sempre ao lado da lei e defensor das causas xustas. Un honor compartir este acto contigo. A Constitución foi capaz de proporcionarnos un gran espacio para o cambio e para a transformación do noso país. E Vigo, que históricamente quedou moi atrasada, avanza ahora con firmeza, camiñando entre os renglóns da Constitución do 78, no cambio en un avance imparable. 47 anos despois, temos o lexítimo orgullo colectivo de ter aprobado a Constitución do 78.
Do mesmo xeito, mantense o grande orgullo pola fortaleza e o dinamismo de Vigo nos tempos presentes, pola súa relevancia en España e no ámbito internacional, porque Vigo hoxe avanza liderando unha profunda transformación estrictamente ligada ás persoas, enchida de afectos e con sentimento de pertencia a unha grande comunidade, a comunidade de Vigo. E por isto, viva a Constitución, viva Vigo, viva Galicia, viva España. Moitas gracias.